wirikiro mwako murithiria wa Meru TV uri na Alhamisi njia iri tariki 10 mweri-ini jwa mwanja mwaka niyo 2025 kankwatiweni kiri nteto cia Meru TV muthenya bitawa Tiri Mbabu na tukiambiriria seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi na amenereti Winyangia burabu kujiri kiri maandamano araweti ndukimbithi gukarande na gustara atongore kuma maturene mwanka kauntine nikenda bakethira bari na njira njia ya ukinyithia matheta na kinyamandikithia yo mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma katwambiririe na riboti kwithirite kwina maandamano ntuku ijiri tariki 25 kiume mweri jwa June na then mandiri kurai na saba ndi ukomemuliti saba na kiri demonstrations ira tumbite kuona itigwithiro igita bwega kuringana na ora sheria ikuga batumiru tutitwire kwithirwa twina ntetwera nkuone gita na mbere kuthukia property cia antu baria pejite miru nikenda bagatutethia muno gutethia na betu kwandikwa katiba yetu ya Kenya chapter 4 ira ina Bill of Rights article 37 niete a Kenya rutha rwa assemble rwa demonstrate rwa picket na wikia petitions onaraba kwenda na otemo Kenya origiritwe kuthithia mantu jau jonthe kinyoga enda kwandamana every day for 365 days nwitikiritwe na gwe uthithie maandamano kuringana na ora sheria kuga itutige kuthukia into bio tubira twina bio na Meru ni turekeri mono nontu nayo Meru te guntu kwandwa twaragia mantu jetu ethire kura tuga tutiringira muntu fulani nontu tutikumwenda kura yetu niyo yaragia na tukaringira muntu ungi maandamano ija megaragi na bobona kura ntu babutonyera ki maandamano Gen Zs inkwenda bumara bukiaragia mono ura bwenda gutethwa na twina forum nyingi tukiuga gaturenda MBCD nembugite personally ndi senator wenu wa Meru ndi tayari twenginjaneni twarieni nendirugire actually the best way forward ni kuthithia twina leadership Kenya ya na babethi antu babethi right from the sub-location level mwanka location mwanka ward mwanka sub-county kana constituency na county mzima tumenye tuenda kwaria kana youth bethoro be na issues baita manzo kuma mashinani ya Kenya at the county level ibao tubati kwengija nabo nikenda tumbo kumenya challenges iririo na thina iririo nikenda tumbo tatua maandamano jatithuki na ijamega je peaceful tutana mbere na nteto cietwa karibu Tharaka-Nithi niberegirite mambura yoragite mambura yarayareta karibonde ba Tharaka-Nithi amwe ukungwira na kinya kuonanio ntwire bo mambura ya ramudi yeria kuthithika wodi ya Nkondi nende ni yeregiritwe kubuidwa mweri twitite Nyangumi Stadium wodi ya Marimanti ino yetu ikaigwa ino tofauti nontu kuigwa kwina ikao mwanya wanu no kuigwa kukaigwa kwina gikao gya kwariria mantu makitharaka iri ruga ya kitharaka nontu tuite kuona ruga ya kitharaka ni thiite kura muno nontu antu batharaka ba Marimanti town ni cosmopolitan kwa ugu kitharaka no akiure kwa ugu kaigwa kwina gikao kya kurutana ana betu na antu bangi bara bakwenda kuthoma kitharaka bura kiaragua na bura kiandikagwa na bura kithomagwa alafu ukaigwa kwina ngono cia kweyaga ana itha cia ugoro ukaigwa kwina gikao gya kurutana ana ngono ino cia yanagwa ri ntai ino cia rutha gwata na mantu mangi tamamu kwa kubito kaigwa twina mantu maingi mara matombite kuigwa magika choma ni simbio mbingi mbeo mbethi bakaigwa bakirutanwa muno kukarabwega na kukarania bwega na antu na ukarabwega ntura ni kana meshini na taendi tukuona kuri mantu matwikire kikire maruthito ni Gen Z tukarutana na kuinyangi ntobiantu kana kuinyangi kuthukia mturo ungi imakosa na muntu no awate kirumi kumania na mantu mara akurutha mataimega umwana akarutana discipline kenda menyaga nkirutho ugu nomba ndaumba gothi kirumi kana nkona thina ingi cia muthemba tuthoketie kinya athomi bacukuru
ito etete athomi bakitharaka baba keigwa bakirutana mantu ni methie kimiturire akitharaka tendi bukwigwa tene kwari kirumi ri kiaigagwa kina muthemba uriku kirumi kiaigagwa wogwengwa gikagugwata na ikiagwata kinya rurire rwaku ba ujugu baku kogwende kyo kya tonire ibwega muno tukegwa twina kiatho giki aganyangumi na kiatho giki nakyo gitiego kina mantu maguchindana wewe nuthi kaja yine anto baine uthiago na bange baine uthiago lakini ena mutarataro bora mutharaka aina gauthi na tukiereza tukegwa twina kanya gakwereza uthina yaina gwata uthi ya mutani yaina gwata uthi ya gukuria mweje aigwa ino chamba yainanga gwata na ntuweno ekeigwa tariki emwe na tariki chiere cha mweri wa 8 mwanko uyu twina una nonkorokini onde enda kwarire mantu megie mbeo cieto cia gintwire nonto mbeo inu cieto cia gintwire cianjiritie kuringa ngo muno ikenda ciura tukanjiria ino young generation ikenda ona tware mairio bieto ikenda turoni bakwendia bakanjiria kugura muchere banguko cia ciara cia kienyeji bakendia makome bakanjiria bakaguragira na migate kogwe kundegete kambugumo turenda ku announceera atharaka babateri kuriro biao bia intwire kiao nikenda bakomba kugo bena afya ya miri yao mutharaka nega gwena mbeo cia tena gweto cia kaungi imwere mututwa imwere na mugo imwere no karinga okati gucobiria kire mbeo inu cio ndi cianjirite kugu ikiura gwena minya munyore kwita gwa mugeta mukombo mwero mugana na kinya mukumburiku kwena gunto kora presence nini areas like second site kitharaka nire muchonkwa meta place ori twe mutharaka tutira gimi ndo muchonkwa meta ga kubantu aratheru nonto gunto kukorera mathanya tengire ku ikubateri ku okukenenkiro gitijo na gukago kimenyerwa na gwakara bwega places ni gatejwa gunto kora kwena post ino kuma bwegoro kuma bakiegege na ukwenda mira mwanka kibuka undu kubateri ku okenenkero giteju mutharaka ikenda mba kumenyera guntu kwao irimbe ombithi gukethirwo kwina kia career mentorship antu bara bathomire imutharaka na muthomu na ata aumbite ku maintain kitharaka na kithomo giake turutanwe na ata tumba gukarania na kuru bara batene bara batathoma na bara bathomu thaino na ata tumba gukarania bantu amwe tutakuringana na tutari na issues che kuonania orari iguru na oratiri uju no yari nthiguru. The other thing tukethirwo turi na gintu gitagwa mentorship ya family michi yetu thaino ri chobo kona ngania baguranire echo mucho kuthira emunde kwigwa kwenda kugurana lakini atikuona muntu akumuira na ata gukaragwa so akuru bara batene bagatwira michi ya karagwata imbi yari yagwa michi kendo nani wonke menyaga ogunde mwana munini nkamenya imbi yaruga gwa timu chere kera kagita timbi nambi kuhakikisha kitharaka gigucoka kyo kiongwa kitharaka kiruthobora kiruthagwa na teta na mbere na teta cietu akariba nkonga kirwo na riburi ni bethirite bakinyamaro ni njou kwa kaita karaya na batono tethi no bukari kuma kirithirikare untobotuma batu abaita la asara nende bakuromba thirikare ubatethia nikenda bakebukana na kinyamara kia njou na kinya kubenjera rui mwandiki wetu wa nteto mwende wa Laiboni no ina ribotie akariba nkonga nereri wandini akirwe na riburi ni bachumirite kutheta nontu bontamera betite na mbere ote monenja untere yu o amona kwa kinya nyuma yo kwithira bari ukuna mwitho bateona tuluitwo kunda buru tunyamarite iroje tuteona nyako tumama nyamaroje kayo matende yatina yani nyaka roja kuringithia nyako athamba mama bobwega ateona roji aya twatande ngi tutiko mama injogu yani ugiokira tukurigwa njogu igitire kuringana kana marenge ja mukuru muturio ngo jarariro marenge kurukia 300 arabu nani no tora bweko to atura thirikari ra ekutha ici kithea bwe na imani na mwana itira no na kura musiatire nibo mutethie tonto kure atokuga tokare no mubukone aboma o kona thirikari na ume no njogu na ume onto njogu ritake ukethira ekiri thigenke nekethanga geseti kamwaki kanini akinya kika gitatia
gikaringa nthi kuna ito tumba kuga na ndi batue twi maigona ja bitontu anga to seterie ombo mutukuja tukiri na ndi kona kuthongi itogera ibeje bone ara kwena sinda kabisa nini fence yebone kire monki ote jube kire monki omuinge kethira imbieteo bamenye imbieteo anto ukara bokiuga ibo tukaria na tukara rwe mbiti keja cia tuthiria itukunyamarwo muno injogu ici na itukuromba thirikari yetu tafadhali yona ureka thithia ontu batu tuliganiritie na mwitu nerija eja igeta ikathiuruka ekeja kinya na rami yacoka igatonya eje kauna kinya wirigita rwego yeja igakinya gikingi igatonya ikaria kinya wethwa wikirite kathigenki ikauna gikingi kia mbendi igatonya ikambiria kuria bia mundene nkunga twithina muno ya ruji kinya ruji rwa tukunditwe iroire rwitaruire keja gatu kakeja njemwe kakeja wingi kakaura na itwana ruji na kwamba ati bakiariria mutaratara ya thirikari yo kuria antu bara banyangitwe ni nyumoi cia kithaka bariwa bokinya nyuma yo kwinyangirwa imera bio ni nyumoi yote kintu bona kuma kiri thirikari na kaita karabera cia kuthiatira bera wa betere twomirwo te kintu ya kiu beja ntuku imwe beja banengira bai batatu bakagwe banenganira ko nandi ni ntetekire thirikari ri sawa nya thai ko batura na ara kwange mwita kucwa mbeca iu te kintu ya kiu kionora kuna ndi batige kuga mbeca ngacanja gutina kana mbiti utegendu ya kiu na ndi thirikari ndi kuigwa kwi gintu iratumite ndauga na abua kambite mbonekera gwikio no batumire no kithira bomba kundia ngita ndeta nderwa report yaku etwinio lakini utike baragitata iro nkuboria uga tutikuigwa mbeca iciratumi bauga ri twina report yaku ndu utembeca baragitata batuma twakuringira thimu tukwire na rero mbario kire thirikari kuyukia talera mpoini kendo bonokia kire nyumo iji o amona kugeria njira ira baomba tumira ni kenda babaturira ithima kinya bia ruwi ntereiu na ndi tukuromba tafadhali thirikari ni tuigwerwo kiao yona ureka thithia kenda nyumo itiga gutwangaikia kwa thirikari kombeka atongeria betu bakomba gututulira no mbu no kwagua tukona no ruji kuna thirikari ne jato tukariria njogu na tuthire na ndoje tutona ndoje cikungana mbije twina project yomba gutethia antu babaingi sana lakini emamiro ni itonga birume banari na are iguru ngonge tenda kuonewa batu twatura tukinyinya twajare tugatumira twetu nyaga kuthama beto gagita ate gakaura na ndiko una thirikari keja kumba rwa project rukeja kuthithwo bubwega kabisa ngote kyote muntu urathi na ndene nkungeji nkiripotera Mero TV kuma Bore mbita wa mwende wa Laiboni Iboya sana mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Laiboni no ntoba riboti na njira inkinyaniro na kariba kirudi wande mukothi maiba kudeta no ntoba wa stima araba kuwa obisi skuru na kinya biashara itoweta na mbere bura kwagirite no ntoba wa semanya ya stima nende bakuromba mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara kubalikana Ndagara Waiguna na wekira kirore Agari bagero nderere wandini ya mukothi miba kuthatekera bakugiwagibwa mainya mastima arabakare bogete amana kwethora bare na ofisi cha thirikari chukuru wa mana chibitare guntuko koko watotungata Kenyamara na Kenya biashara ikeringekana na nontoba kwa stima Kirundi ukaragita rera ya muno te stima na Kirundi ni ndikuota ya mbio ya thiite location ara Njinji Gitongo Murugara aumete nontu ni location yake na in fact Kirundi yena kambi ya polisi yena chukuru secondary yena primary na institution tainu itena stima ntikuona tukiendelea bwaga na mugongo tikurote na kithomo agata nimbi kwenja nukono mareru makari nontu ukaikwenja chiringi gana ukamata na wiki chiringi 150 Ero tikona kiongo giko stima na mairi tukaithire tukona kwina simtari kwina thoko kwina kambi chukuru primary twinio twina secondary na kana makanisa no tie stima
ndero mbaria wikire mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gutigera na kubondokera ntere ino kubaitega mwino bugite kwa mianga Kathumba wabo Gitonga no aturiganirwe twire tukuyirwe ni ria gakube kwa aturi batira araya muno tukare chacha wa bai munene utibunge tumba kuga nago wakara ko ya Kirundi njoke me ya Kirundi ya stima na stima Gitonga no kimenya aga igo akurukiza ndakuro thiti kweli wena kirie mbega na to kuthikwira antu ukibera kandu kwenda ngaba lakini gwaku nore metikoro stima ukaomba au akuongo kuma ukaomba hata mujigwa mtoro ngatakomba kurutha muju waku Murugara gwatwirire kuma na ndura kurungira mwanka Karambani kurungira mwanka Kirundi watiga simitari ara watutigira ara to wakirendi yani ya mwanka kwa stima etongere gwata nerenge wego no Murugara twage tuo na chibo na ratu na chibo na ndikolongwa watu akage tuo watu origire stima yetu kagmina na monko bedia bua nambi itokorera na kiriro kinene muno tuona kana Kirundi yomba kuona stima na mukaji wonde wa Kirundi na kuigua kiriro weku na itogeretie kuria thirikari sana na this time ngwitegia batu thikiria kuma wandia mukothi magichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV gitoka mbeta ndagara waiguna Ibwa sana ndagara waiguna nontu baribotu na manager wa mbunge Katiganya East Alfred Mudigi Kiranga akiarekire musemano mwingi nteresi akang'ethia mikindori ni wete atingwe cia mheshimiwa Mpuru Buri ni kuonekana kona cionde cia mbunge kiu aroretie hakari banteru kumwata mbaru nikenda kathirikiria mirandi ira ambiriri mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja no inacio Mheshimiwa Mpuru akaria kiumba kithirikari Ruto alumite na akaluma akamunta na Ndwara lakini tukwira boringire Mpuru kura kwa mutumire eta kuromba into kiriu kwi barabara ira twine ya mulika Mheshimiwa Mpuru na mirombeta na ingwitika thayire advertised yethetira advertised process ine ekuma mulika yetara junction ikaena mamukorone ikaena makirumone tibukorone ikaena makirumone yeta mwake aturangage yeta mukothima Mheshimiwa Mpuru na miromberete lami okiakwa iliere kuna tene anjire wekura lami ire na mwaka ikinya TV-ine ende muntu otiania areto kuma mikindori akaina mamulika akaina mamukothima achoka na atura TV-ine aiteria kuna te atura mikindori renge atakinya teri ketha lami sieta atia siekirwa into bibionde ikiruto bire maketiero kona emulika iromberi milioni 180 ke thirikari ya Ruto na ire advertise netete kunekanira very soon ya njire wakwa kuma ke Ruto milioni 180 maketie mekindori ekoro ibaturire thoko thaibenda ire njire ne beterete maketie bithwa thaiba thoko era ni kubithwa na ya milioni 320 kenda omba kubithwa na rantu beto bona kwenda irito titi ya era tukuria mekindori Mheshimiwa Mpuru amiromberete milioni yana cia waka osteos thai turari na antu Tharaka University antu ara kweta wakonju na ara ofisi ya chief wetu iri Mheshimiwa na kwenda kureta university no na mbeca ira abangita wakacio abangita ciuma kikindi kino ntu muturi wa itiara no Tharaka amuringa ndike ni araruta mbeca university yakwa tuki akulwa maruare tuko one term ekuru bara tuturirie thoko pa tukwenda irinto njirene tutiona ko baikia no thoko ereke akureka wako ruari tukwama ekuru beto maria njirene na batichoka thoko no thoko orendi maria ibaninya enjiko bationa kwenderia tulwama mwanka 2027 tutona bakubithia tugiakua one term ona barabara iyo kuona ona thoko ere mulika ona ambi university bionthe biwita utithio tona na tuno tuturi antu baba ume itugumenya Ruto atingwa 2025 itugumenya atingwa 2026 para bakwendro mwenga ketha ba mwenga ba mwenga 2020 mbithio toke akuya ruare tukamama tugwaka turie kiriwa mwanka 2027 nkileo kakuthungutha tuthunguthe tuthukia ore kambure kiuria antu atua wantamu ruare la mission the sietare atugendelea kwa tutam 2027 yekinya kila chioka uthungutha tukathungutha ri twithira turiti kana twithira tumei ombonieni twithira tumei ombonieni twithira tumei
Na nĩ twekĩra katanta kĩrĩ ndeto cietũ katho cia mwanya kĩrĩ bara bonde bombo kinyanithia ndeto cia Meru TV muthenya akwendera kaita kathongi kajuri ni itharimo bya murungu mwene nya bitawa Teri Mbabu.